kubasuhuza mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu channel yanyu. Nta gushidikanya wowe wakoze subscribe kuri channel y'abasirimu rwose uri umusirimu kandi uri uw'agaciro mu muryango mugari w'abasirimu. Guverinoma y'u Rwanda yashimye icyemezo cya AFC M23 cyo kuvana ingabo zayo mu mujyi wa Warikare ndetse no mu nkengero zaho mu rwego rwo kubahiriza agahenge kemeranyijwe kuwa 22 Gashyantare no gushyigikira ibiganiro by'amahoro mu gukemura ibibazo bya Kongo. U Rwanda ruyishimiye nyuma y'igihe kirekire urwamirizwa ko cyangwa se rushinjwa ko ari wo muterankunga mukuru wa AFC M23, ariko nyamara nta gihe iki gihugu cy'u Rwanda kitabihakaniye kure cyaje kibitera utwatsi mu bihe bitandukanye. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda rero rigira riti: u Rwanda rwishimiye itangazo rya M23 ku bijyanye no gukura ingabo zayo muri Warikare mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'amahoro biri gukorwa, ndetse no kuba DRC yatangaje ko ibikorwa byose gutera bya FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi utazibagiwe ko bizahagarara. Hagati aho rero kuva ku itariki nk'iyi ya 23 hari ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2009, ubu hashize imyaka irenga 16 hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya CNDP ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atarigeze yubahirizwa kuko impamvu nyamukuru y'amakimbirane itakemuwe. Kudashyira mu bikorwa aya masezerano rero byatumye havuka umutwe wa M23 ku itariki ya 6 Gicurasi 2012 n'ubu ngubu ikirwana. Abaheruka mu ishuri vuba bahita bareba imyaka M23 irwanye, gusa igeze anniversaire y'imyaka 16 yo irangiye. Anniversaire yayo M23 rwose ikiri mu kiwanja kikukuza ikirwana bagiharanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani, kuko ibintu byinshi bari bemerekanyije ntabwo byigeze bikirwa mu bikorwa na leta ya Demokarasi Republic of Congo. Ndetse ahangaha FARDC icyo gihe ntabwo yari yakijanditse muri ibi byo kurwanisha abacancuro ndetse na Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR, usibye ko FDLR yo bagendaga bakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo bari bakeruye ko FDLR ari ingabo nabo bishingikirizaho. Wowe utarakora subscribe rero twagusaba gukora subscribe kugira ujye mu muryango mugari wa channel y'abasirimu, kugira ngo ibintu byose bijye bigenda neza 5 kuri 5. Ciao ciao, nari Ikabengera.